Wahai saudara, Tuhan mudai nongagam ni bakuatenyo rata sagot pilih pemimpin. Wate memilih sino si rakyat Padang, mewakam cara kita simpatisan. Limong ton sigo kukopa kawaherakan, manusia sibuk putak minta dukungan. Dengan surakyat minta cepat mangat menang. Asainya kurusi haladung krigadau rakan. Hujat menang moral rusak akhlak runyam. Putok syetara bakul kadati mau dendam. Mandung getanya bek ngopalo urang Islam. Babuat menganggap bek kerja rusak iman. Rusak akhlak runyam. Putoh syedara bakil kadati moh dendam. Mandung getanya bek ngepalo urang Islam. Babut melanggang bek kerja rusak iman. Hujat mana moral rusak akhlak runyam. Putoh syetara bakil kadati mau dendam. Mandung getanya bek ngepalo urang Islam. Babuat menganggap bek kerja rusak iman.